reka ngira ikintu ntangaza ku bintu bikomeje gukorwa na Perezida Vladimir Putin. Uku ni ukurengera gukabije ndetse nta n'icyubahiro habe na gitoya kirimo. Ariko se ni gute niba ari umuntu w'umugabo avuga neza ko umuryango wa NATO akuba ugerageza kuba wagira ibirindiro hafi y'igihugu cye bimuteza umutekano muke, ariko wakarengera noneho akinjira mu gihugu cy'abandi? Ntago ari ibintu byo gushyigikirwa habe na gatoya. Twebwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo tuvuga neza ko turi shyashya, ariko natwe ntabwo tuvuze neza ko twarebera igihugu kirengera imbibi z'ikindi gihugu ngo dukomeze kurebera. Igihugu cyacu ni igihugu gifite demokarasi kigenderaho kandi buri muturage arishyira akizana. Niyo mpamvu twubaha amahitamo ya buri muntu. Rero ntabwo twakemera kubona Perezida Vladimir Putin akora ibintu nk'ibi ngibi, ni amarorerwa akabije habe na gatoya. Twebwe turi abafatanyabikorwa b'umuryango wa NATO ndetse kandi tugomba gutanga umusada wuzuye. Ntabwo rero tugiye kurebera igihugu cya Ukraine bagifata. Tuzi neza ko Perezida Vladimir Putin ari amatora ya referendum yakomeje gukoresha muri turiya turere uko ari tune. Hari abaturage benshi yishe, dufite izo raporo. Ni imibare myinshi dufite y'abaturage banze kujya gutora, abatora neza ko ubutaka bwabo bwava ku gihugu cyabo bujya ku gihugu cy'Uburusiya, amaze bakicwa. Inzego zacu z'ubutasi za CIA zifite imibare ifatika kandi bitarenze vuba aha turayishyira hanze. Rero ntabwo ibyo byose twabirebera. Ntabwo Putin ari ikintu cy'ikigirwamana kidashobora kuba cyahangamurwa. Ndabizi neza ko amaze iminsi yikomanga mu gatuza avuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itamuhangamura. Yadukanze kenshi ndetse akanga n'ibindi bihugu byinshi. Mwarabibonye neza ko Sweden na Finland bifite ubwoba bwo kwinjira mu muryango w'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Ariko byose ni ibikangisho bya Perezida Vladimir Putin. Ndagira ngo mwibutse neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu cya mbere gikomeye ku isi, yaba mu mutekano, politike ndetse n'ibindi byose. Yaba ku baturage babayeho neza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kidashobora kuba cyapfundurwa imishumi y'inkweto n'igihugu cy'Uburusiya. Iki gihe rero kirageze kugira ngo tudakomeza kurebera ibyo Perezida Vladimir Putin akomeje gukora. Twakoze gake, tugenda gake mu kwemerera Ukraine kuba yaba umunyamuryango w'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Nicyo cyatumye Perezida Vladimir Putin akomeza kumva akomeye kandi ashikamye. Reka dukora ibishoboka ibyo ari byo byose twinjiza igihugu cya Ukraine ku mugabane w'Uburayi, hanyuma maze noneho dushyire mu bikorwa iby'amasezerano yacu avuga. Maze nzarebe neza niba koko Putin afite imbaraga zo guhangana n'ibihugu birenga 15, kubera ko icyo tuzaba tugiye gukora ni cyanditse mu masezerano twasinyanye nk'ibihugu byo mu muryango wa NATO. Rero ndagira ngo Perezida Vladimir Putin arya rimenge. Nibyo kandi koko nabonye nk'umunyabwenge atangira kurunda intwaro za kirimbuzi ku butaka bwa Ukraine. Ibyo byose nanone amategeko y'isi ntago abyemera, ariko wakomeza kubikora nkana. Ndagira ngo mwibutse neza ko adashobora kuba afite umutwe uremereye cyangwa ukomeye kurusha Hitler. Ntabwo nkoresheje imvugo nyandagazi, ariko imvugo nakoresha ngenekereje ntabwo yaba ari igihangange kurusha Hitler. Kandi byabaye, murabizi neza ko igihugu cyacu na nuba ari cyo kituma dukomeza kuba ku mwanya wa mbere. Izo ntwaro z'ubumara akomeza guratisha, ndagira mubwire neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri tekinoloji turi ku rwego rwo hejuru. Ndagira ngo mubwire neza ko niba bizi nk'umunyabwenge ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ubushobozi bwo kuba twakubika umurwa mukuru w'igihugu cye cy'Uburusiya mu minota itarenze 2 gusa, akaba ari ubushwange. Ndagira ngo niba ari umunyabwenge azabaze Ubuyapani buzi byabaye. Kandi muratekereza imyaka yose ishize, tekinoloji twaba turiho rero aya magingo ntabwo ari tekinoloji yo kuba twatunga urutoki mu maso n'igihugu nk'Uburusiya. Ibyo nabyibagirwe, ibyo nabitekerereze kure. Turabizi neza koko intambara muri Ukraine akomeje kugenda yitsinda, akomeje no gufata uduce twinshi koko, ariko ntabwo bimuhereza icyizere na garanti yuko uduce yafasha agomba kuzatugumana.
ndaje njyewe nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nshyiremo imbaraga zose zishoboka ndetse n'ijambo igihugu cyacu gifite mu muryango wa OTAN, maze twemerera igihugu cya Ukraine kuba cyajya mu muryango w'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi, kugira ngo noneho tumwereke neza ko niyo ntambara dukangisha y'ibisasu bya kirimbuzi dushobora kuba twayirwana kandi ntagire ikintu dutwara. Ndagira ngo abimenye kandi abyumve noneho ko niba ashaka kujya mu ntambara yeruye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, natwe twiteguye kuba twayijyamo kandi twiteguye kuba twamugabaho ibitero ibyo ari byo byose, nta kintu na gitoya adugize. Ikindi kandi ndagira ngo mubwire neza ko amaraso y'abana b'Abanyamerika akomeje kwica agomba kuzayabazwa. Ndagira ngo Perezida Vladimir Putin atangire gushyirwaho ibirego ku myiko mpuzamahanga zo kuba akomeza gukora ibyaha bijyanye n'intambara, gufata ku ngufu, kwica ndetse no gusahura no gusenya iby'abandi. Ibyo byose ni ibyaha Perezida Vladimir Putin agomba kuzaryozwa kandi nta muntu n'umwe ugomba kuzamworohera habe na gatoya. Reka nsoze musezeranya kureba ibintu bigiye kumubaho vuba haya magingo kandi katagomba kuzabicika habe na gatoya. Umuyobozi mukuru uhagarariye ingabo zihuriye mu muryango w'ubumwe bwo gutabarana mu bya gisirikare NATO na Admiral Rob Bauer yamaze gutangaza amakuru neza avuga ko bagiye kohereza ingabo ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine mu buryo buri officiel. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande mu gace ka Kharkiv imirwano ikomeye yongeye kubuka muri aka gace nyuma yaho Perezida Vladimir Putin avuze ko agomba kohereza ingabo zikarwana mu rwego rwo kwereka ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko igihugu cy'Uburusiya cyakuye ingabo muri kara gace ka Kharkiv ku bushake batahabakuye kubera ko batsinzwe intambara. Mbahaye ikaze muri aya makuru tugiye kugarukaho 5 kuri 5, mbasaba gukanda subscribe maze amakuru yacu akajya bagereraho ku gihe. Nibyo Perezida Vladimir Putin yagaye bikomeye amagambo yatangajwe n'umuyobozi uhagarariye ingabo zihuriye mu muryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO, uyu akaba yitwa Lieutenant Admiral Rob Bauer, aho yagize ati umuryango mpagarariye ugiye kuzohereza mu minsi ya vuba abasirikare barenga 15,000 ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine mu rwego rwo gufasha iki gihugu kuba cyakigobotora ingabo z'Uburusiya cyane cyane mu duce twafashwe nka Mariupol, Lysychansk, Severodonetsk ndetse na Azov. Utu duce twose tugomba gusubira mu biganza by'igisirikare cya Ukraine uko byagenda uko ariko kose. Uyu muyobozi uhagarariye izi ngabo Lieutenant Admiral Rob Bauer akaba yabitangaje nyuma yaho yavuze ko avuga ko ubitewe n'ahantu gahunda zigeze zo kwinjiza iki gihugu cya Ukraine mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, rero bishoboka neza kuba uyu muryango noneho wakemererwa kuba watera ibitero mu buryo noneho buboneye, kuko ng'iki gihugu cya Ukraine aho bigeze noneho kimaze gusa nkaho cyemerwa nk'igihugu cyo ku mugabane w'Uburayi, kandi nko process zibura zidashobora kuba ari process zikanganye. Rero ngo batakomeza kurebera babona abasirikare ndetse n'igihugu cya Ukraine gikomeza kujya mu